इमरजेंसी से आर्टिकल 352 की मतुंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की समना इमरजेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 352 की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की मखा तो प्रोविजन की वांगदा तौरुबा हुजूज मणिपुर इंडिया प्रजा चनिंग चट याई बफर सेंदलगा इमरजेंसी लौटों चलहंदबा चट याहंदबा सिगुम नते इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की मखा तौबनी मैम खबीरे फर्स्ट इमरजेंसी से 1962 इंडो चाइना वार तौरे एक्सटर्नल एग्रेशन सेकेंड 1971 अखोई इंडो पाक वार तौरे अहमसु मरुब इमरजेंसी से हजिकी 1975 to 77 बोक तौब इमरजेंसी से इंटरनल डिस्टर्बेंस मरम तौब इमरजेंसी मसी इमरजेंसी से मैम पेनदब खोटब मैम खंगे उरे खंगरब अखोई कॉलमनिस्ट मैम खंगब राइटर खुशवान सिंह गुम्बनदी इमरजेंसी की खाई फब लई मखा तारपद हाइजनिंगी इमरजेंसी करीगुब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी सुनम सासन तौरगे है इलेक्शन से तौरदबनी इमरजेंसी लोरप तारे टाइमिंग कोई 6 लोकसभा इलेक्शन 1977 से पांथोए इमरजेंसी से लोरप पांथोपी माना डेमोक्रेटिक वैल्यूज थाजब डेमोक्रेसी से अपहोल तब पाबदी मियाम की मैंडेट से लो पामे पांथोपनी मांग सुनम शासन तौगे खलमगदी तौरमदबसु याबनी मरम नत्रगा पीरगा 1977 से 6 लोकसभा इलेक्शन से जनता पार्टी 295 पंगगा INC 154 पंगना INCC पवार के आउट्स तौगी तौर कईदोगे जनता पार्टी मिलीजुली सरकार है तारे पुनजन तौबसे कागुम थीन चाई खनब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर खनब कया थोपग खोटपग मरम मखोइसे हसई अहम डिजोल्व तौकी 6th लोकसभा इलेक्शन से 7th लोकसभा इलेक्शन से डिजोल्व तौर 1980 7th लोकसभा इलेक्शन से तौर कदौगेद INC टोटल टोटल 529 की मन 353 फंगे पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी ने INC फंगी जनता पार्टी ममांग 295 फंगी 42 हंदकी असुम तौदना एब्सोल्यूट मेजोरिटी होरगा INC की लीड तौब सरकार से लाखी ताकपदी इमरजेंसी तो की इंटरनल डिस्टर्बेंस तौबदो प्रजा मियाम अपेन पेन मरक्तू मुन्न खंथरुगा मुन्न येंगा तौब इमरजेंसी से प्रजा मियाम याइबसे 1980 की 7th अखोई लोकसभा इलेक्शन से साखीनी थमजगे अनीसुबद डायरी से इमरजेंसी डायरीज डायरी से मोरारजी सॉरी अखोई नरेंद्र मोदी माना प्रचारक RSS की कोई चतना खोतना इमरजेंसी की मायोक तौब लोटना मफी मखन मखन के ओंथोग चप खोटपग यावी करी लोटिनो माना डेमोक्रेटिक वैल्यूज थाजरगदी कदौगी लोटिनो महात्मा गांधी साथीगब ब्रिटिश ओटपने महात्मा गांधी नोमत लोटखिब्रा जवाहरलाल नेहरू नोमत लोटखिब्रा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अतई लीडर क्या कांग्रेस की लोप लेब्रा कई अंडरग्राउंड ताइनो डेमोक्रेटिक कई खोजन थेनरम तागदी लोटगद्राब कई अराब तौरबी लोटलिनो कई आईन यादव तौरबी लोटलिनो लोटपगी डायरी इब आईन यादव खर तौरब्रा चिंगदब ngमदे मरम थमजनिंगी इमरजेंसी की लाना संदोब प्रचार से चाम लालब एक्सेस लेतब मैम लेग्रे कमीशन सेमी तौरे अल्टीमेटली प्रजा मैंडेट से पीरकान 353 फंगकान
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ INC ꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯦ ꯇꯥꯡ 19ꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2023ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤ अखोई मिलिटेंट अंडर अखोई सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन शूद लेवे मिलिटेंट सिंसे रूल वायोलेट तौगदि मा मधु पनिश तौनेना हायरमबनी मसी मयाम जु निगिंग बिरमगनी ngasi bokta kari panish tौबो इ चाही कनो छुरबा अनि हेला अबसिदैदा amana matangda na numita mangani gi manungda mana peace shanti manipur da normalcy handalatani hayrambani ngasi chahi ani ga ani henre bokta peace normalcy karaida handalige haibaduni ji akoina onaba leiri tamna handalapagi mawong oi adu yam sathina naraba anaba na pura cure tawdingida ngatang pothaba ngatang pagalapa amu handalapa adugi mawong ni na logdaba ngamde aduna manga hayu pothingse aduga amasu hai manama lamba matamduda committee of inquiry madudi commission of inquiry into Manipur violence 2023 masi linkhalaga masida kari marungino kamain thokono adu tobuno haya linkhale ai sama akogi senior akogi advocate Bhupendam senior spokesperson lonan Delhi chatna koi lanayo ina torubani la chatlaga koi masi matangda sai commission of inquiry into Manipur violence 2023 da siasang mayam ma koi thawa yawa document record mayam pijai to hongda di report le hogde noi thayakti haigadra haibagini atai su bibiram tobiram su leram yai adu masi bokta sahi ani helabada madugi inquiry commission gi report to mahang Amit Shah na hairam se ngasi o pangthokte adugi mohta inquiry commission duna haigadaba तागदबा जजमेंट राइट सिनी थोन बनी इलीगल माइग्रेंट न बोइरे अमन बोइरे बिदो अदुगी नसागी इंक्वायरी कमीशन दुना हाइगदबो दो मान हाइरगा लेरे कमीशन लेबे करी कानरी के आई थमजगे अदुगा लोयना महात्ना मांगना चोइलोन लोनबा माइथोम मेनिया ओइबेगी खुदमची मसिगी लेना नारबरा हाइना चिंगनबे खुदमची मांगना 2023 दा मांगना लामा मतमदा एसटी डिमांड ने मो हाइरे कोई मणिपुर की ईरान से थोन बने हन्नक जो है इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार न थोन बने ना लोकसभा की सेशन दा 9th अगस्त 2023 दा जुमान मसामंगना इलीगल माइग्रेंट्स न थोन बने अमो है अमोन इथनिक क्लास ने अमो है माना है वैसे कोई कमाई तो न थाजगा दोरी नो मसकी वाफम सी समाइन तो दना सिदा लेरिबा बीजेपी की स्टेट की लीडर सिंगसु आई बीजेपी की लीडर लोइना मत नतरे एमएलए लोइना नसदे लेरिबसिंगसे सिगी मयक्ता खरा मदि याम साथीबा हारिबा लैनासिंग असे मखोइदसु चुरकपा हाइबतार लौरकपा अदुगुम्बा ओइरबरा हाइनि चिंगदबा ngamde हाइबि कोप नॉर्मेंसी फॉर मिस्टर बिरेन कोइ ऑनरेबल मिनिस्टर से मसिगी यार्ड स्टिक से करिनो अखो नोमी कामनबा मखोन खरा मतम खरगी तादबा अखोइगी कोइ मेकअप मेराव खोल मतम खरा लेपा सिसु अफबा खुदम अमनी अदु मदु नॉर्मेंसी अंदल कोइ खुदम दी कोई नत्ते न लोकजनिंगी नॉर्मेंसी हंदलपगी खुदम सिदी रीसेटलमेंट ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग से सेटल तोबिबा लोइना ना बफर जोन लोथोपा अदुगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग से फजन एक्टिवेट तोबा हाइबसिंग असे तोबदा मणिपुर की टेरिटोरियल अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी से काहिंदना अदु कारगा नॉर्मेंसी हंदलगा फना वाली सासन अमन वारी सासनु अमन सासनु मधु कंप्रोमाइज तौरमगदी नॉर्मेंसी हंजलपै कानब छुक्लै लेके नैदी अखोई मोटोइना अखोई पार्टी की कांग्रेस पार्टी कोइना थमजनिंगी नॉर्मेंसी हंजलप मसिदा यावगदबसे मणिपुर के टेरिटोरियल अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी काइदबा हाइबसिमा मधुमा अखोई आई थमजगे अद नॉर्मेंसी हंजलपसि नोंगै मखोन ताबा ताद दुहातन ओइबि यारोय मधुसु अहान बे स्टेप अमा ओइबदि याय अदुबु मधु अका अकुम लेबे याय मरमुक्त सुखै लेबे दुम उइ सिमा मथंग ममांगी लेंगाना सोरमबदगी लेबा कांखों चाइबनि से मागी वखल जा ऑनरेबल सीएम बिरेन की वखल से मसिदा ममांगी लेंगाना गिजे मंगनगा जो हायरम दो माल चोइरोंदगा जो मरमदि करगिनोदा ममांगी लेंगा आसी हुजी प्रेसिडेंट रोलनी सिगी ममांगी लेंगा से कनानो बीजेपी अखोई 22 दगी अखोई लाइबा लेंगा से 17 दिन 22 जो अदुगी ममांग जो बीजेपी लेंगा ने करम ममांगी लेंगा नो खंगदरे हाना आ ममांग दा कोइन कांग्रेस ना पार्लियामेंट 2001-2 दगी ना 17 भो पार्लियामेंट 16-17 भो लेरम मतम दुगी लेंगा तु ओइदुरी जाला मदुदा अशुब कया लेरगा सु मांगना
पालंबा मतम more than 7 years da ma correction to ngamdra time amada correction to ngamdaba mathang gi sahi ani su helaga correction to ngamdaba adugumba miyoi amasung magi collection aduri amuhanna manipur gi administration da makoi di poroktaba phare yahundaba phare haibasimasu ai thamjaningi aduna magi mamangi lenga haibase akoi karam lenga oiduino haibasima akoi confused chale masima akoi da mamme ma mathanda dum mase huji bokta chief minister oider bokta mamangi lenga anan tawlere mamangi lenga anira handani yengurdi magi lenga nena thamjage maduda ashoba tumdo pungamdaba sengdokpa ngamdaba adugumba chief minister hanagi aduga magi collection masidi amuhanna akoi administration na manipur gi laakanda ababa torokane aibase aduga manipur praja gi welfare gumda torokane je khajab wali chum thamjage migrant chida maru ori si cham chamba illegal di oiba che chang yaudaba ama phulai pairaga lakpa illegal migrant ama ani ne na idi thamjaninge adula illegal migrants si maruina phulai pairaga changat illegal migrants si 2021 gi military coup Myanmar da to wasidagi akoi people's unity government NUG gi magi arm wing leiba PDF na singba masida sumna kangi maikei kita kana na torige du mayam nen khambire masi mayam sigi se phaven nama makoi gi leibam makoi gi chabam makoi gi thapam makoi gi base area ama oina gi damakta BJP leinga na madu sagat pa election matam da su makona toram kolamba SS hawpi kari gi yanaramba haimun singba affidavit yawna singba kaya laigare ai madu leinga na makoina thonba thodok ni makoina hariba khulai privacy India gi koi standard haigadra port level haigadra dugumda leiriba military power da leiriba India na koi Manipur da leiriba PDF ki khulai paiba terrorist mi hatpa mi koi fuba chaiba tawriba singa ngakpa ngamde haibasimasu yamna angakpa amani aduna tawriba thaba ase palakpa yaba amoisanu lengangna khangdaba amakak yam maruina madu khangdingai di layong khangdingai di layengdu wagadaba madu ji kaino haiganda masi akoigi hidden agenda ama leibra na yamna chawma singnei Manipur gi valley da maruina base to watching da so dum tawba Manipur gi insurgent group akoigi dugumba insurgent group sing ase masi namthanabagi manungda yawbra haidana akoi singnadaba ngamde aduga loina na akoigi asai Kaladan multi modal transport project leiba sigi sisu akoi kaidana bo honabada asai akoi sanabani makoina Manipur gi praja sing Manipur leiba isam chamjaba naga oisanu kuki oisanu maitei oisanu amo oisanu akoi leijariba isam chamba praja sing se masida makoina sanaraga BJP government na center da leiba maruina duga makoigi khutchabi state si leiba sing seasonaraga haiba makoigi hidden agenda sing se tawani masida illegal migrant na thon bai se ai leiri kudimak leiri loina leiri bani akoi India government ki force leiri central leiri state leiri military paramilitary masi ngatna nate na idi masina dum ngapna mangatani ado tholibe thonge yawn thon bani na aisima thamjage 28/9/1970 dagi hona koi entire area of Manipur se akoi 34 years haidare 2004 boxe Congress na power la ki boxe entire area of Manipur na pang notification thokoda entire area of Manipur na 34 years palam base koi Congress government okram ibobi sing honorable hanagi CM na man lucingba koi SPF adugumba sarkar lakamatamda sahi kunthra mari entire area of Manipur haiba asugumba apaspa haiba asugumba armed forces special power act se masida disturb area status se masidagi Manipur gi entire area se thanamba sidagi kai toge da 2004 dagi di akoi except Imphal municipality and ahan boina lokthokune Congress Sarkar na lokthokpani 2004 da thopo order na except Imphal municipal area na masi lokthuga lae lakpaduna 2021 adai 17 da koi lenga ko resu dum tatharami adugi matungda marathara police station oina Imphal municipal area da na taba police station oina BJP na lit to lenga la tanda lokthoki wa pamle adugo laibak thibadi
mahang asang khangdra khangdre hana taramapan police station loktu hai do khoigi kai torge do hujikti tarawun do da handare armed forces special power ek matang na mahang congress ta maran chiri base ang ihalana ahan bagi lokthokwa breaking the ice masidi kana na hono hai da congress ti lenga losing lenga na torumaga lokthor ko do hujikti kari torge hai ba matamda hujikti ona taina na maning da laga challe police station trauma pal le mudo ni tarawum do da ngaire masi su bjp lenga ki khudol lamane na I thamjage dum leiba film sida sum bjp na pal pa targa di leiba targa di pulak tagi lokthok ki ya bagi dugumba matang chu lei ha bisu thamjage ai point ani humdang thamaga tension dage matang de mlr reaction hai ta na hai so yam ten thamjage masi ai ni wa se akhu ju khangde ku satran still I am a student of history yang khangdagadi politics wa pangangang ba adu sani gana pangangang du ngang ni adu sungang nindi adu mata bati itihas ki kari ga rukamani du manipur ni ngo ni ga raijan ba hayeng reference to honorable chief minister na hai gimni adu ni ga la hewaga history da tung da la ko mirol da mislead to ya ba sigum ga si pangangang nindi ai da khangde ngang bi no I jungang dero aina khang ngang da lan yor ma ga su tundok pero ai sendok jage lale chwai jage adu swaina pangang na ngang mase mlr ya kai no ju khangda fajana mamutan akhang ma mim na ga ngangam ngane ba koi den khangdo yam lai ga lising ngang na taraga mana khangphat no khang ma sara ngang padane ba suina lising je yamna masida aina thamne ningi si akoina british 1891 da manipur sin ya koi mikha polo matungda akoi british makha da le matungda moi administration la kana not only hill valley da nati ba moi na khaidu mi se hill la Valley abama British reserve abama foreigners reserve abama mari thong khaidom masi British na khaidom bane adugi matungda 1907 da Manipur administrative rules 1907 thoyero tho matung da British officer mana darbar Manipur darbar gi vice president oi aduga mangon da sing na ko sa mangon da sinna bane ba amuka hanjage Manipur administrative rules 1907 masida hill administration je British ki dugumba vice president Manipur state darbar ki British officer am sina na chukai ba horum bani haijari ba en thamjani se aduga loina na Manipur na 1947 da ningtam matungda British tagi the Manipur state hill people's administration regulation 1947 na hill gi oina chu khaido thaname masi MLR ga tang je mu masi su hai with the hydra congress matam no congress na lokthom mani ge hapa na ta hapchalam ni ga na mayam da haiwa pot ama si chu masi masu lai masi ihala na thokwa Manipur tribe oina lairakba kuina lerpa duga scheduled tribe oina lakpa siga ani sigi matang da khara khenaba khonaba dudi aya matang de expenditure na to geroi Manipur si tribe oina kuina British na paling ide ke khangbogi report no boda khangai singi mukta mayam chule thamjani mi di 19 September 1950 thoku orders day da akoi Manipur chief commissioner Himat Singh Maheshwari na uwo matam ni chief commissioner roi matam da Manipur ki central government na Manipur ki no koi scheduled tribe li recommend to biro on rakhiba lei adu maduda mahana matam si Manipur merger to hui lang ba khotpa no to ba khoto matamda Himat Singh jina akoi Manipuri singi Manipuri meitei singi magi keno da kya lei tabra na taga to ko akal lerum madra mahang madu recommend tawram de Himat Singh ani su 1951 da amathuye amukta the constitution scheduled tribe part C states order 1951 sidai dari kari haina harage da any kuki tribe se sidai da yaure aduga any Lusai tribe any Naga tribe on ahum buktan thue 1951 da ni part C state on lenge da ahum thue any Kuki tribe any Lusai tribe any Naga tribe adugi matungda Manipur le leiba tribe singji kana no kai no decision ba machangi na India government na forum batai maduna maramoduna first backward classes commission Kalelkar commission si akoi January 1953 da inkhale Kalekar commission si amaming chakpa ahan ba scheduled tribe scheduled caste ki commission ne se mayam ne na thambirabal hai ba commission si da kai toge da makoi si Manipur da su 29 November 1953 da kina 1st December 1952 lairaga moi inquiry tawram
inquiry to matamsida makoina kamain to uno kaino inquiry report muti magi sai follow up final report to be thene ujiki matangi particular report muti thenadri aswain to dana to wadagi de kai to ke matamda high river ka collector commission se ya maru 1955 ta report pi bani submit to se masini uji mayam ne reference ne se masida aina kuki yawe haira kuki yahunin bagi yahunin da bagi wa nasade historical ne ne tamde se masida kuki se serial number 13 da yawe nasagi Tata Collector Commission 1953 da intalaga so 55 report pi bani masida serial number 13 da akoigi cookie hai bisi yawe any cookie di haide cookie dan hairaga yawe aduga 27 tribe ki maming asaida 27 tribe ki aduga laiba tiba haida da pa haida da kedo gya mandam da sigi commission sigi report matungina manipur da 1956 ta the scheduled caste and the scheduled tribe order amendment act 1956 na mathoya the t kip jen ko wa mana secretary to the government of manipur ko he matam du Mari ngasai kakak kalender na puntere hair poto ki na hai along de su yawe aiza poto madu to kan da pulak ina kunma palum chun ma na hapsale uki ji ma lo tho tari man lo tho mano madu ki mahut ma na serial number 14 da any uki lu sai ji ma hapsale sorry any mijo lu sai masi ma na uki ga mijo ga khado ga khongja ga lu sai ga se akoi kawo sum paza ba akoi hok kyan ta na Taramana kadom da yana rinwa bisi khangwa chu dum wati yam da sing chu dum ma na le biram ngani yam he na khangba bi sing chu dum le biram ngani magan to da ma da mai wa khanda any mi jo lu sai highway se da kuki je hap to su yare highway na ra lo tho me aduga masida monsan hape moyon hape simti hapsale mari kunna tare recommend ta udu kun ma pam chure yawre any kuki type any lu sai type na wona oi kre adugi matumda thopa 1976 ki order sidadi wahi wata land bokpa serial land bokna wa matra jumthoga dum ayam to 1976 ki se adugi matumda mayamna kanna huji haina 2002 gi haiba order se 2002 gi ni scheduled caste and scheduled tribes order amendment act 2002 si thok matamdadi amu any buki tribes lae Sina serial number 33 da lai masidani Congress na pan na matamda masi hapchal lakpani na mayam jina mamang ye hogi beda am yoromba am lokpa kari marangi no haibina chingba magi research work to dabida Congress da tholong hapchal ai haibedo adu sigi matang sini aduga apon madadi akogi 2011 da thopa eda mati tribe hapchal ga kunsa ga mari shure haijan ni wa pundi any puki tribe any lusai tribe se akogi mon matung na haibam sum thok hayo masi maram chungcha cha da bani dum di haijan tawda wo chigumba academic ko yan nainaraga mayang lewa ki na Congress BJP adu wada thi da sembo ba da ko che Congress na hapsalam bani adu na hapsalam bani na mit mislead tawra tawbi thobak se to hin ning di haijan bani